back in. Return around. Return around. Birimizga ko'ngil kechmaymiz, ha? I wish you. I wish you that. Okay. Endi men sizlarga ana suratlarni qaratayim. Topshirmasini sirab tushirishni. Ibrahim, what is this? It is cat. Imam Ali, what is this? It is camel. Kangaroo. What is this color? It is lion. It is lion. Very good. Ayaru, what is this? It is cow. Cow. Very good. What is this? Cat. It is cat. What is this? Ayaru. It is hen. Abbas, what is this? It is fox. It is fox. Yarasul, what is this? It is rabbit. Very good. What is this? It is horse. It is horse. What is this? It is Duck. duck. It is duck. Sit down. Sit down. Okay. Oturalım. I divided into two groups. Men sizlerle iki grupқа böldüm. First group, wild animals, and second group, domestic animals. Wild animals degенimiz жабайы жануарлар. Domestic animals degенimiz үй жануарлар. Екі топқа böldüm sizlerle. The topic of today's new lesson. Look at me, children. Look at me. Mama karayımız. Today's new lesson, what can animals do? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы жануарлар не істей алады, не жасай алады. Өтетін тақырыбымыз жаңа сабағымыз. Aims of the lesson. Бүгінгі жаңа сабағымыздың мақсаты use can to describe ability, use can to make requests, names and main vocabulary words, write names and actions of animals, use them in their speech. Birinchi, biz bugungi maqsadda can and can't degan so'z, жасай алу және жасай алмау degan so'zni qo'llanamiz. Және де сол сөздердің атын жазамыз, және де аңдардың аттарын және іс-әрекетін жазамыз, және де оны өз сөзімізде қолданамыз. Түсіндік пе? Окей? Okay. Modal жетістігі can and can't. Can деген сөзді білеміз. Жасай аламын, жасай алу, істей алу деген. Can't, cannot деген неміз. Very good. Imam Ali, cannot, жасай алмайды, істей алмау деген сөздің аудармасы
Ne yapalım? Sol sözü tam. Böyle. Sol sözü okusayım mı? Aha, sonra yazarız. Şimdi kalp ve basıp biraz koyacağız kalpten. Bitken to claps hands you. Claps hands you. Bitken to claps hands you. Kolumuzu şapalatmayız. Жылдам топ башылап байланысты. Көмектесеңіз, егер де басқалар білмей жатса. Bitken to claps hands you. Bittik mi? Top başlı көмектесеңіз, әне. Болдық па? Енді, мен саған, сен маған әдісі бойынша топ-тобымызбен үстіне ат баштайық. Үстіне аты жөндеріңді жазып қойыңдар, аттарыңды. Есімдерін жазып қойыңдар үстіне. Есімдерін жазып қойыңдар үстіне. Есімдерін жазып қойыңдар. Үстіне. Very good. Excellent. Anjan, very good. Mangali, Ibrahim, very good. Excellent. Sayan, very good. Mirasol, very good. Excellent. Antalya. Bittik basını. Top, kay top bitti tezsiz. Can, kolca bakayız.
yanmaları. İkinci top. Birinci bo'ldi. Tam. Endi men sana sen mаған adresi bo'yicha tekshiramiz. İsmini yazinglar. İsimlerini yazinglar. Молодец. Aha. İsimlerini yazib qanday qatnashmoq bo'lsa da yozinglar. Sizlar isimlerini yazib qo'ydinglar? Men javob. Akalar. Aytingizlar. Biraz.
finishing moment. Stand up. Stand up. Berkata rajin, ada apa? Apa ya berkata rajin? Nanti berkata rajin. Apa? Ini benar lemon. Исполнить. Без надо. Apa ini kerupuk? Kasih kursi. I'm wonderful. Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? I'm hungry. Hello, hello, how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Sit down. Cemal kalkar, korkuyunuz koyarıp kalır. Oke. Okay. Apa? Good. Yusti. Oke, dia berhasil. Oke, dia hidup. Makan awal dulu. Let's look at the book. Let's look at the book. Match the words. İstiyoruz sözleri seslendiririz. Who comes out the gumboard? Who comes out the board? Abbas. Kanan board. Rabbit can Altımızda şans. jump. Cam. Rabbit can't fly. Mana da buat kalau berkali. Mama berkali sekarang look at me. Julia look at me. Rabbit can jump. Rabbit can't fly. Why? Ular dolayısı. Koyan. Sikri. Arladı. Can. Gaz hayalları. Koyan. Sikşa. Almaydı. Sit
animals chewing. Test tarafı var mıydı? Sonra test tarafı çıkarın. Ay, птичка аламыз. Бұған не істейміз? Дұрысына птичка аламыз, иә? Мысалы, for example, I can climb. I can climb. Жаңа сөздерді қайтадан қойып қоямыз, Мелика. Жаңа сөздерді қайтып қойып қоямыз. Міне, climb. Climb дейіне өрмелі. I can climb. Қайсы өрмелі алады? Бұқар жасау, птичка. Қайсы? Молодец. Good job. Good job. Very good. Excellent. Excellent. Well done. I can fly. I can fly. I can fly. Өрмелі алмайды. I can fly. Шаум. Yeni şalan. Ana, şunday var. I can fly. Значит, это умеет. I can fly. I can fly. Yeni şalan. I can jump. Ana, sikrala. I can jump. Sikrala. I can jump. Sikrala. Namlu alı, deki, oradaki kırığı sözü. Ana, şunday sözü var. Птичка значит, ты что хочешь? не yapalım? I can climb. Ben örmeği alan dedim. Kaç örmeği alan dedim? Ya, ne kadar ne lazım? I can jump. Ben sikri alamam. Kaçsı? Walk, yürü. Walk, yürü. Yürü. I can walk spider or snake. Lambat yola bir şuna. Walk. I can walk spider or snake. Spider. I can swim. Crocodile or parrot. Crocodile. Crocodile or parrot. Crocodile. I can run. I can run. Tiger or frog. Tiger. Tiger. Clap your hands. Clap. Уши. Папа, иди уши. Allah know we find the names of the animals. Listings altımızda domestic animals and the wild animals. İyi canlılarda yani canlı canlılarda listimiz atları dürüst koyarız. Atları dürüst koyarızken şuradan tutalım atları koyup koyarız. Sonra кейін kolumuzu oramız. Şimdi koyup koyup karnı. Şimdi koymanlar, sonra ki bak oldu. Clap your hands. Okay. Clap your hands. Clap your hands. Okay.
is this goat? Cow. What is this? Goat. Goat. Aha. Acaba olay. Sindirge. Ve yıkı 4 bal verilir. Aha. What is this? Zebra. Zebra. Giraffe. Giraffe. What is this? Kangaroo. What is this? Zebra. What is this? Cow. What is this? Tiger. Tiger. Tiger ya boşta tiger. Aha. Aslan, boy, Joe bastı. Tiger'imiz. Aha. Okay. Sindirge 4 bal. Sindirge de 4 bal verilir. Ne kadar 4 bal verilir? Awan apa? Aha. O tanesinin altına. Aha. Yine sepilmeli top elbisini, sepilmeli cevap elbisini kullanır. Kullanımızda usağı olmamama cevap verir. Aha. Elastic reaching method sepilmeli cevap. İmam Ali, what can a horse do? What? Can. Horse can run. Horse can run. Very good. Alice, wait. Never to come away. Second group. Abbas. What can kangaroo?
var. Aha. Жылға не істей алады? Және не істей алады? не істей алады? Аха. Very good. Horse kendinden. Aha. Horse endi en sonunda bir alif var. Neyse olsun ben vardım ya. Apas. Hemen var. Çaldı. Koyacağız seni. Şuradan da be. Diva. Horse can run. Horse can fly. Very good, İmam Ali. Rabbit can. Şuradan da be. Rabbit can. Climb is niet meer dinges. Climb, wat meer dan dat? Oei, wie mooi. Kittens. I'm sorry. Jump. Very good. Sit down. Abbas. Sit down. Good. Very good. Al ballar. Vaqt bo'lganda. Al ballar. Endi bugungi o'tgan sabaqimizning taqdiri ne bo'ldi? Va can. Ibrahim. Jonivorlarning ne isteydiğini, yani ne isteydiğini to'g'ri. İstedikleri және аты туралы деген what can animals do? Жануарлар не істей алады деген тақырыпта өткен. Егер тапсырма балалар, осы жануарларды domestic animals and wild animals, жабайы жануарлар және үй жануарлардың атын біліп, олардың не істей алатынын және не істей алмайтыны туралы тағы да қосымша жаттап келеміз. Давай ма? Окей? Окей. Stand up.